manarimanti pa na kay simpa dagiti dokumento sir tapno mapilaan tayo matlang ti reklamo dahito na-restart tayo therapy. Ano nga kaso sir? Iti manamnama ngay ipile taging kuana through inquest proceeding apo hepe. So padasan tayo apo nga kan mangipila iti kaso iti ko ti grave threat with the use of firearm, illegal discharge nga daytagat in relation iti Republic Act 7610 ta minors dagitoy complainant. Kan ada pa iti ko sir violation iti section 11 ti Republic Act 9165. Okay. Sir, anat na mo nga dayan na ti pa naka-restart iti suspect tayo babay ti police response or den nagkamang nga iti Philippine National Police Station tayo sir idi lang rabi apo epe. Yes sir, hindi na palabas nga rabi ngamin sir dagitoy biktima kat in maida iti fixed visibility point ti patrolmate. So in bagada nga napaputukan da kano pinaputukan da ito suspect tayo well identified naman iti sir da ito suspect in pakita da pa ijay basyo nga napidot da ijay mismo nga ayan ti nakapasama ka na so dagito tropa tayo sir nagresponde da kinita da kanang isayang kat da iti hot pursuit in coordination ka dagito ko with the help of dagito barangay officials yan tangay nga ron na restart da ito suspect tayo. Okay. Sukad na sawan, talo nga may no, iti nagkamang, nagpatulong iti stasyon ti pulisya, ita Dingas Ilocos Norte, gamit pa ko padigitoy, napaputukan dat paltog, apo hepe. Yes sir, talo nga minor jay biktima sir, ada ng kuyog kanya nga may isang guardian da sir, na legal age. Anat rason sir, no apay nga alleged nga nagpaputok paltog, dito suspect sir. So karuting ka dagito yung biktima sir, maringgoran sa kano dito yung suspect, ay di inasidkan na kung na nang apay nagre-ringgor kayo, kung na nang kasta, kaya tiyuta paputukan kayo, kung na sir. Iti dayta nga kanito sir, kinasaan namat ka no, kung pinaltugan na dito yung nagtutugawan na nga kurong-kurong, so in pababa na dyan ko. Okay, kumbaga. So ayan that time sir, sangwana ti palay or igiti kalsada, ako hepe? Igit ti kalsada di jay sir nga batog mot lang iti residensya dagitoy biktima. Okay. So teko na nga apay nagre-ringgor kayo kahit kita papatayan kayo di jay batan nga nagpaputok ti paltog di suspect apo hepe. Sawan sir. Okay. Namin ano nga daras sir? Base ka digiti komplainan. Nga namin ano nga daras nga nagpaputok ti paltog di suspect sir. So namingsan lang dito sir nga nagpaputok. Okay. So di nagresponde kayo sir hindi matan nga dali giti na recover yung mangpaniknek nga ebidensya nga deti suspect nga itududa nagpaputok ti paltog apo hepe. Yes sir. Okay. And after the hot pursuit sir gagangay iti no the marestar kat i-body search me so as a result of the body search dati nakita dyan nga alleged nga shabu. So inurnong tayo dagitoy required nga witnesses kan ijay nga na marking sa kanang dokumentaran dagitoy nga naala itikot na. When you're sir tamo SOP deta iti otoridad. Okay. Sir, nakatiliwan tayo deti suspect apo hepe iti man lang mismo nga lugar nga nakapasamakan iti panagpaltog deti suspect tayo sir. Sir, tada iti suspect tayo after nga nagpaltog, nagtalaw. So sinapol pala dagito yung tropa. Tata nakita da iti may isang sari-sari store ito'y population area mo lang. Okay. Ano to branda sir? That time, hindi masip mabirukan. Hindi tropa tayo sir nga dito suspectan. So simbrak iso na po ijay sari-sari store purposely to buy something sir siguro. Okay. Hamad nga nag-resisidi ko sir. Hindi arestaron iti pulisya. Gagangay na sir, medyo aggressive iti yung muna hindi na-immobilize nga sigod ti tropan han matunay nga nagkanser nagtutulat tayo suna. Okay. Malaksit ka diti alad siya po sir nga nakakumpiskarte king kuana nga analan ti tikot na. Ano pa digiti na ebidensya nga kontrabando nga na-recover ti king kuana sir? So dagiti other ka jay na alatay kanya na jay inaramat ng palto nga chamber loaded kan adati linawon iti magazine na dapat di jay kan jay alleged shabu tapos daytoy balbala kay nga ada jay pouch na nayon na Bombo Roger ada dagitoy empty nga plastic sachet kan daytoy basit nga digital weighing scale nga ikot na. Okay.
Sumalaksi deti paltog sir nga 9mm pistol apo hepe deti nakakumpiskarte nga paltog sir. Yes sir, 9mm dyan sir. Manong nga sosye mo sir nga alit siya po nga nagkumpiskarte man ni pwede suspect sir. May salang Bombo Roger jay ada kargana ngam dagi jay dadto mga sachet awan linao na empty pa lang. Okay. So kadigito sir, SOP ni padalan ti medical examination kan na examine digiti especially kaditi druga ken diti paltog adda kat lisensya na sir ken pudno kadi nga siya po digiti na kumpiskarting kuan na sir. Na-submit ijay Provincial Forensics Unit apo Roger dito ko ada gitoy ebidensya tayo. As of now han mi pa nga naala jay kuan resulta na. Awan met may pakita na dokumento or lisensya diti paltog sir. Yan diti suspect iti arrestaran tayo sir. So per verification mo dito ka sir, dito civil security group awan niti ko sir, awan niti records ng lisensyado iso na ikot iti paltog. Okay. So may pila sir to inquest proceeding kontra iti suspect sir? Yes sir. Okay. Sir, mo di ano kinatao or ano iti record iti Philippine National Police or iti barangay da iti suspect tayo daga ti decoratory record na po hepe sir. So as earlier sir, awan mat dagito ko sir, reklamo nga naipilpila kanya na ngam listed iso na nga may isang akuan dagito yung reform nga PWODs tayo, persons who use drugs. And per verification sir, hindi natiliw iso na amuan tayo from PDEA nga karaman iso na iti regional target list iti PDEA Region 1. Okay. So drug surrender kaya na ti drug watch list. Okay. Okay, sir, di anchor woman tayo ni Bombo Eileen Arda na nag-ticket number na solusyon. Bombo Eileen, go ahead. Maraming salamat, Bombo Roger, nimbag nga malem mo, Sir Police Major Norman Pentang. Sir, idi napasama ka daytoy nang idi pinaputok ti suspect daytoy paltog na nang ipaturungan na gabutasaan na kumbaga saan niya na ala digitay biktima in paturong na iti ngato sir ken aggaam mo daytoy biktima kada itoy suspect sir. Yes ma'am, i-base ka dagitoy biktima tayo in paturong na bay ka dagitoy nga umuna. So after that ma'am, in kasana sana in putok ito'y kurong-kurong ako at pababa ma'am tinang iputokan na. Yes sir. So aga ka barangayan dagitoy sir kakalugar aga puta na bigbigda nga dagos daytoy suspect sir. Yes ma'am, magkakaruba da ma'am. So daytoy suspect idi napasama ka data sir pinagpaputok na ti paltog nakainom iti nasanger. Based on the medical check-up na ma'am, awan mo't ma'am tiwan signs of intoxication na nakita ba? Yes sir. So kumusta dagitay minor nga red sir? Syempre tay trauma or kigtut da kadayta nga pasama ka sir? Yes ma'am, dagitoy minor ma'am, adada pa lang ito'y istasyon, manarimaan da ito'y pa nakaipila ti reklamo against ito'y suspect tayo. Ang madati endorsement mi kanyadan ma'am iti DSWD tapno agkaroon mat iti counseling sessions tapno makuan dati trauma ti napasama. Yes sir. Sir, maraming salamat itinpay mo nga oras ti Bombo Radio. Back to you Bombo Roger. Sir, once again maraming salamat and congratulations kada iti sigita ka pa nakarestar kayo pinangarestar iti suspect. Malaksit sir na dapat i-appeal tayo or kalikagom tayo ngayon man kadigiti yung pakambo kadigiti kailan dita dingra Ilocos Norte kasi saan nga linged dita dingra Ilocos Norte tinapalabas nga pulan at kadigiti nagsaron ng operasyon nga from dingra Ilocos Norte kadigiti na-restar kapoy illegal nga droga. So anati mabalin ti balakat sir tapno may liklikan ti gastong incident na muna minor digiti biktima kaditi dela nga rabi sir. Yes sir, kaskuan sir ire-ekok dito kon ni Chief PNP tayo nga ano adaman ti kasapulan nyo ti pulisya po tumawag kay lata ti 911 talis tumat nga may relay kanyami alisto ti tawag ti 911 kaysa jay umay kayo pa lang dito kung karkaron na dayo ti pagapuan nyo. Another thing sir, kada gito'y apo ada ti information na regarding dito illegal drug trade silulukat apo ti opisina mi nga mang cater kada kita information nga ito.